Bingelela babukeli bedla media umphambi kwenu usenzelwe Khanyile siyanenxusa siyanicela futhi ukuthi ni like and subscribe to our YouTube channel. Please press thanks on your right. This will help us to improve our channel and take us to the next level. Siyabonga. Babukeli bedla media lo khulumayo usitholile akamthethwa. Acela bandani like and subscribe our page ku YouTube. Mase on your right click thank you to improve ipage lethu ne equipment ekhona siwazi ukunikeza imedia right. Thank you. Mbonani babukeli emakhaya bedla media. Ngicela ukuthi njengoba senibuka ipage lethu ni subscribe ni like and press and kule eManazaretha nonke umhlaba wonke onyazi lwezulu ngegama lonyazi lo khulumayo umkhokheli uMathusi ethempelini laseMphelandaba eJozini eNyakatho sila emzini waseThobani sizohalalisa ukufika konyazi lwezulu ezweni lakithi indawo esikuyo sendaweni yaseNgwavuma la ubaba esivakashele khona ngo-1 day sizohalalisa kumnandi emzini waseThobani endaweni yaseKhwambuzi. Ngithanda ukubonga kakhulu eManazaretha esisebenzisana nawo ngibona sisebenzisana kahle kakhulu nangenhlonipho nangokubambisana kakhulu sijabulelene nje siyabonga kakhulu. Mhlambe emkhokheli ungathini nje ukukhuthaza emabandleni onke afunde kunini ukuthi uma ngabe kusetshenziswa uNkulunkulu kusetshenzwa kanjani? Ukukhuthaza njengakusho eManazaretha nonke umhlaba wonke ukuthi eManazaretha uShembe usifundisa ukuthi sibe munye umsebenzi masibambisene silalelana semukelana umbono oqhamuka nomunye awuthathe kusetshenzela uNkulunkulu kuyiwe phambili kuba kuhle kakhulu ningabi bikho impikiswano emsebenzini kaShembe kuba impumelelo lokho. Siyabonga ke bantwana abahle basezulwini bonyazi lwezulu ukuba media asethulele lo msebenzi omkhulu kangaka. Siyacela eManazaretha ukuba si-subscribe sisupportane abantwana bakaNkulunkulu mkhulu kakhulu lo msebenzi ukuba bengekho udlakadla besingeke sizwe lezi ndaba zaseNyakatho njengoba uShembe ekhona kodwa ngokuba khona kwakhe sikubona ukuthi kubalekile simsubscribe eManazaretha. Siyabonga.
Inkosi imbusise. Ngiyanibingelela ke kuDlakadla Media umfundisi uNgubane lo wasemzimkhulu eMangozi. Silapha ke emzini lo ongaphansi kwethempeli laseNkanyezi umuzi omkhulu lapho ubaba uNyazi lwezulu owaqala khona ukuphuma uma ephuma nje enza umhlangano. Njengamanje ke ekseni siphume emzini wasekwenameni sase sidlule embazwana safike savula ispa. Ubaba wasefika bapha umthandazo wabapha izibusiso lapha esitolo sase spa. Sase sihamba ke sesifika lapha kulomuzi waseThobane. Lapha ke siseThobane balaleli nababukeli la uShembe ekhona namhlanje ukuzosiza nokuthandazela abantu. Uma ngithi ngiyabuka nje ngapha esandleni sami sokudla indimbana abantu nasesandleni sokunxele kukhona emgidi kukhona konke ongafisa ukuthi ukwazi. Sine office lapha okutholakala khona izihlabelelo namabhayibheli kanjalo kodwa okukhulu kakhulu okwenza ukuthi nje amaNazaretha ahlangane la uShembe lapha hamba khona uthandazela abantu. Uzosithandazela lapha sibabonele nje abashoshile abazishosha bedlula la baya enkosini. Ngathi ngiyabuka nje ngapha esandleni sokudla yinkulungwane nezigidi ziya kuShembe. Yilokho ke siyahalalisa ke kakhulu ukuthi uNkulunkulu ufikile lapha ezweni lakithi ukuzosisingatha nokuzosehlisela ingelosi nje enamandla okuphilisa abantu. Ngiyabonga. Ngiyabingelela iDlakadla Media njoba silapha nibona nje kuwonjena siseThobane ethempelini eliphansi kwaseNkanyezi umfundisi wethu uGumede umvekelela ekhaya umnyeni. Njoba silapha eThobane nje size ngothando lokuthanda uNyazi. Njoba ubona abantu benkosi bengaka nje sizocela uNyazi uzobona lapha ehleli khona emahlathini khona ngelinye ilanga eyobakhumbula abantu bakhe kunabantu bakhe abakhona abala siyoveza nje uthando lapha eNkanyezi phansi kwaseNkanyezi emzini waseNkanyezi. Lapha njoba silapha yilapha inkosi eyaqala khona uNyazi lwezulu elathombela khona la esikhona njengamanje nje siphansi kweNkanyezi yaqala khona nje ukubamba umhlangano yaqala lapha ngo2011. Silapha sijabule njoba silapha ubona abantu benkosi bengaka nje kusemabhodweni la kuyaphakwa lapha konakele kubi kuhle khona sijabulile impela nje. Ilokho nje ke njoba silapha kwabona nje bebangaka abantu nje sinaka bonke bayadla yini noma ke phela abantu ngekubenelise bonke kodwa ngesifiso sethu sifisa benele bonke. Njoba bona nje mntaka kaNkulunkulu bebangaka nje bazo nama-take sekuphela nje ama-take away sesidabeze nezitsha zabo bezoyiphakela bedlele bona bafuna bona okusala betholile noma utholele oqathe encane lelo kodwa ma udlile kukhulu kuthina lokho. Impela ukubambisana kubalekile khombisa ukubambisana ngoba njoba inkosi ize lapha nje ayizili ukuthi izohlaba isoyi. Ize nje ngokuthanda uShembe ngoba sibambise ukuthi inkosi akifike izobona indawo yakithi. Imvamse eningi kuyithiwa inkosi ayizohlaba isoyi kodwa la ayize kuzohlaba isoyi. Sizoveza uthando nje lokuthi ngoba isikhumbule nathi uNkulunkulu khona mhlawumbe soba namandla okwakha naseNkanyezi apho beNkanyezi sasiyakhile kwasho ukuthi sakhe endaweni embi enodaka yakreka kodwa sesizama ukwakha kwenye indawo lapho kuqine khona basesakha nesitezi ke manje sesithi nje ifika inkosi izobona nokuthi kuyaqhubeka kanti endaweni yami njoba silapha size ngalokho nje ngothando nje. Amen baba. Sesicela ke sibongile kuba nani kulimini namhlanje
Sicela ukuthi konke kade nicela engathi oshembe banganimukelisa kona. Ngabe siyaqhubeka sihlale. Nala siyakhona basilindele. Sinosala kahle inkosi nibusise.